अन्थाइ खुबैहरदों गाबागाव मोनथाय दं देरहानायाव रंजानायनि गाबागाव मोनथाय दङ बेबायदि अन्थाइ खुबैलाबायनाङा लाजिरिफ्रा अन्थाइ खुबैदों जोंखौ लामायाव रंजानायखौ गाबागाव मोनथाय दं गाबागाव रंजानायनि दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा माखासे UPPL जेननानै BPFनि माखासे महिलाफोरनि मोदोमाव अन्थाइ फुगैहरनायनि बाथ्रा ओंखारदों बेजोंनो लोगोसे बिटिआरनि बारग' CAM प्रमद बर' सारनि अनजालि बिसिया मा बाथ्रा बुंखो गिलु बालु आरो दावखा गोसोमा BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ मा बाथ्रा बुंखो बे भिडिअ क्लिपखौ आं स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायग्रो आरो खोनासंग्रो हाग्रामा নাই हाग्रामा আৰু নাই हाग्रामा এটা জাদা মূৰ্খ মানুহ তেওঁৰ দিন গুচি গ'ল মদ খাই ৰাতিটো শুই থাকে ক'ত যায় ক'ত নাযায় শিলাৰ লগত কথা নাই সি আৰু নাই ইয়াৰ কথা আৰু আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু নানিব ই এজন মানে মদ খাই পেলাই ঘৰত বহি থকা ব্যক্তি বেয়া বেয়া কথা কয় মুছলমানবিলাকক কৈছে সিদিনাখন মোল্লানা কোনোবা এজনক ক'লা এই দাড়ি থাকিলে কি হ'বহে দাড়ি জ্বলাই দিম বুলি কৈছে তেখেতে আৰু কেমেৰা অফ কৰাৰ পিছত তেখেতে কৈছে এইবাৰ যদি তুমি আৰু হাৰোৱা তোমাৰ দাড়ি জ্বলাই দিম বুলি তেখেতে কৈছে কিন্তু সেইটো কেমেৰাত নাহিল আমাৰ তাৰ সেইটো তথ্য আছে এইটো মানে আপোনালোকৰ মিডিয়াত নাহিল কোনোবাই কাট কৰি পেলাই দি দিলে আৰু আমি কি কৈছোঁ যে বড়ো বা কোনোবা জনগোষ্ঠীৰ যে মানুহসকলে যে জইন কৰিছে তেখেতেও কি কৈছে যদি হাৰে চেণ্ডেলৰ মালা পিন্ধাম আচ্ছা ইমান মানে ননচেন্স আৰু ইমান মানে কমন চেন্স নোহোৱা মানুহজনকো আজি হাগ্ৰামা বুলি পৰিচয় দি থকাটো মিডিয়াবিলাকৰে বিৰাট ডাঙৰ ভুল বুলিও ভাবোঁ অৱশ্যে আপোনালোকক ক'লে আৰু দায়ো লাগিব একো বেছি ক'বও নোৱাৰোঁ কিন্তু মই অন্তৰে ভাবোঁ কিয় বা মানে হাগ্ৰামাক মানে আপোনালোকে উঠাই আনি পেলাই আমাৰ আগত দাঙি ধৰি থাকে য'ত নেকি আমি পাহৰি যাব খুজিছোঁ বিটিআৰৰ ৰাইজে পাহৰি যাব খুজিছে যে ইয়াত আৰু হাগ্ৰামা বুলি বস্তু নাছিলো নাইও কাৰণ অতীতটো মনত পৰিলে অলপ দুখ আহে নাহে কি নাহে এতিয়া মুছলমান ভাইবিলাককে যদি নৰসিংবাৰীৰ কথাটো বাৰ বাৰ কৈ থাকিব লাফিগলৰ কথাটো যদি বাৰ বাৰ কৈ থাকিব মনৰ আঘাতটো আহে না দুখটো আহে না তো সেই বস্তুবিলাক ওলাই থাকিব নালাগে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতে কৈছে যে হাৰিলে চেণ্ডেলৰ মালা পিন্ধাম আৰু গণতন্ত্ৰ দেশত হাৰিবও পাৰে হয় না নহয় নিজৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব ফ্ৰীডম এটা এনজয় কৰিব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট থাকিব কোনোবাই 10জন মানুহ লৈ পেলাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দলটো গঠন কৰাৰ চেষ্টা কৰিব বহুত ধৰণৰ ইয়াত এংগুল থাকে গতিকে হাৰিলে চেণ্ডেল মালা পিন্ধিম বুলি কয় মানুহক সমাজৰ আগত সেই ব্যক্তিবিলাকৰ কেনে এটা মনত পৰিছে গতিকে তেনেদৰে বুৰ্বক মানুহ ননচেন্স মানুহ ইগৰে ভৰা মানুহ এটা মানে ধুৰন্ধৰ ৰাক্ষসৰ দৰে মানুহটোৰ লগত আৰু কোনো এজন মানুহ থাকিব নালাগে সেইটো আপোনালোকৰ মিডিয়া আকৌ মই এবাৰ কৈছোঁ বিজেপিজोंबो जुजिनांगौ गैया BPFजोंबो जुजिनांगौबो गैया कंग्रेसजोंबो जुजिनांगौ गैया खारन जों बिसोरखौ मोनसेखौबो फेक्टर होननानै साना गभर्नमेन्ट दानो हागोन होननानैबो साना बिजेपिनि मददजों गभर्नमेन्ट सालायदों थिगैनो खिन्थु बिजेपिया दिनै बिटिसिआव गभर्नमेन्ट दानो हानाय पजिसन गैया जोंनि जुजिनाया गावजोंनो UPPLजोंनो जुजिगोन बेनि मिनिङा जाहैबाय मा जोंनि आखायाव दा 21टा सिट जों जुदि देरहानानै दंबा बेखौ 25टा खालामनायनि जुजिगोन जों आरो जों दा 25टा देरहाखानानै दंबा बेखौ 30टा खालामनायनि जुजिगोन दा जोंनि जुजिनाया बेजोंनो ओंखायनो जोंहा गुबुनजों जुजिनांगौ प्रदीप नार्जारीर कारण ইয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহিছিলো আৰু এটো শুক্লাই চাৰফাং সমষ্টি আৰু ইয়াত আহি পেলাই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাপোৰ্ট দেখি পেলাই খুব ভাল লাগিছে আৰু আহি থকা আজি 22 তাৰিখ এই 22 তাৰিখক তেওঁক মানে বিপুল ভোটত এই অঞ্চলৰ ৰাইজে জয় কৰিব বুলি মানে আমি পূৰ্ণ বিশ্বাসী গতিকে আৰু বেলেগ সকলকো আহ্বান কৰো মই ইয়াত যিখিনি লোক পাইছো সেইখিনিতো পাইছে আৰু এই অঞ্চলৰে বিভিন্ন বাসিন্দাসকলক মই অনুৰোধ জনাও যে আপোনালোকে সকলোৱে মিলি পেলাই প্ৰদীপ নাৰ্জাৰীক জিকোৱাৰ কাৰণে ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দি পেলাই জয়যুক্ত কৰিব যাতে এখন আমি এটা পূৰ্ণাংগ চৰকাৰ এখন আমি কৰিব পাৰো বিটিআৰত তাৰে কামনা কৰিলো देरहाब्ला जोंनि नांगोलखौ बुद्रुनानै जोंनि बिफेनि न' बमा गावनानै होगौमोन बिसोरो आरो अयथासार खालामगौमोन जों गावसोर देरहाब्ला आरो मा होनदों UPPL देरहाबालायनो जोंनि बिफेखौ ना गोरान फोराननाय बायदि फोरानगौमोन सेम सान्दुङाव आरो फेरेंगा लानजायलायनो थैनोसै थैदो फेरेंगा लानजाय आंनि आखाइखौ दानस'नानै लागोन आं रायजोफोर आरो जोंना कास्टम बिथां आरो प्रहलाद कमलादा आंनि आखाइखौ दानस'ना होगोन जुदि हाग्रामाया फाराव फैयोब्ला फैया मालाबा नै आखाइया सोर दानस'ना लानो ओंखारदोंमोन BPF देरहाबा दानस'दो दाना दानस'ना ला नागिरनांगौ आरो लोगोफोर बिखौ आखाइ दानस'नो ओंखारदों ना दानस'ना लानो होनदों नागिरनांगौ बिखौ दानो
आखाया दानस'ना लाथों इयो दाननो आरो देखायथारनांगोन बियो आरो बिनि गारियावनो बारसोमनानै थैगोन होनदोंमोन ना थैदो दानाबा बेनिखायनो जानला मानला बुंनानै लानो गोनां बुंनानै लानो बे आखाइ दानस'ग्राखौथ' नागिरथारनांगौ लोगोफोर आखाइखौ दानस'ना होथों बियो दानस'ना लायाबाथाय दानस'ना होनांगौ बिनि आखाइखौ बिदिनो खालामनांगोन बिदिनो खालाम लोगोफोर नागिरनांगौ बे आखाइ दानस'नांगौ देरहाबालायनो आखाइ दानस'ना लानो हागोन दा देरहाबाय दा मोनबाय आखाइ दानस'नांगौ लोगोफोर नागिरथार बिनिखौ नागिरनानै सोरमोन बियो नामखौ नायस'नायसै जोङो ओरैनो माने बिनि भिडिअखौल' नुबाय थादों आखाइ दानस'ना लागोन मागोन होननायखौ नुबाय थादों आरो ना बिनिखायनो बुंबाय जोङो दानस'नांगौ नागिरनानै लोगोफोर खोन्था थाब दानस'ना लायाबा दानस'नांगौ हेलौ लोगोफोर UPPL जेननानै जोंखौ अन्थाइ खुबैहरदों गावबागाव मोन्थाय दं देरहानायाव रंजानायनि गावबागाव मोन्थाय दङ बेबायदि अन्थाय खुबैलाबायनाङा लाजिरिफ्रा अन्थाय खुबैदों जोंखौ लामायाव रंजानायखौ गावबागाव मोन्थाय दं गावबागाव रंजानायनि मोन्थाय दं सरकार फैफिननायनि जानला मोनला खुबैनाङा लाजिनानै माबा खांख्राइ गुदुङाव हाबनानै था नोंसोरो बेबायदि अन्थाय खुबैनाङा जोंखौ जोंहाबो मोन्थाय दं सरकार फैफिननायनि अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थार नुखाबाय खोनाखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला दिनै जोंहा UPPL नि बिटिआरनि बारग' CM प्रमद बर' सारनि अनजालि बिसाया मा बाथ्रा बुंखो बेजोंनो लोगोसे UPPL जेननानै जे अन्थाइ फुगैहरनायनि बाथ्राया माबायदि जाखो नोंथांमोननि थाखाय बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोसे जोंहा बारग' केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म साराबो मा बाथ्रा फोरमायदोंमोन बिनि बिसयबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव जे नोंथांमोननि कमेन्टआनो दिनैनि भिडिअ गोनांथार होननानै आं सानो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब